You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello, hello, hello! Hi everybody! Welcome to another episode sa Dili Ni Advice. Ang atuang episode karon naay mga nagdilaab. Naay nagdilaab nga nagdilaab gyud. Naay nagdilaab nga wala nagdilaab. Kani ang episode 113. Okay, very good. Tama. Wait, I'm gonna shift a little bit my camera angle. O sige, Okay. go. Nag-live di ay mi karon sa Facebook, guys. Ay sa Facebook, sa YouTube di ay. Yes. So, I have my coffee right now. We are remote recording. oo. Oh, I repeated Yes. it. You said you're gonna put the context in the beginning. Oh, you know what? Pwede ra po dili kung magbahatag na ta og context karon. O sige. Karon guys, kay gusto jud ni Kring kay na context. Karon nag-remote recording me. And this is going to be our norm for a few more episodes because she is very busy. She is a working girl. I'm a working girl. She's a working girl in the graveyard industry. Mhm. Whatever that career is, you figure it out. I'm trying to figure it out. The learning curve is so high. I don't know nothing about nothing, but I'm trying my best. I'm trying to get my bills paid, you know. So, Uy, nabay Taysa ba? Nay nag-comment ba? oh, Basahon ko man nga comment jud, pero nay nag-comment nga 95% daw murag English speaker daw ta. ay Nga mao Bisaya ba? atong podcast. Oh, sorry kaayo guys. Sorry gyud kaayo. Dili siya intentional. Kay in real life gyud. Kami ni Kringkay pag mag-istoryahan na mi, ing ani jud ming duha, like authentically we're like this. Oh, kami ra po ng duha, pero kung laing tao ang kung kaistorya magbisaya ako nabuang. Ay oo, kami lang duha na oy. Between me and even my mom og sa ako ang igsuon nga lalaking anime na adyoy English permente. Wa po mi kabalungan no ano man na. Siguro kay I feel like in character ta. oo. Kana basta oy ambot ninyo eh. Oh. Dawata na lang bi. Dawatan na lang gani, paningkamutin ninyo nga madawat ninyo kay kanang mao naman gyud ni. Pwede naman dili maminaw. Ayaw ipaminaw gyapon, inaminaw man na siya. Kabalo ko si kinsa na si kinsa nga na username ana niya. WJRPCT something. Yan na, basahon lagi na ako na paste na dire ang comment. Oo. Uy, napatila ang comment uy. Ay Ano napa sa di mga ay. sabihin? Ah dili Napa oy. si Eden. Ah. Si Eden dili ni comment. Ay unsa man? Nawa na siya kaagwanta. Ni reach out jud siya. Ay nag-message jud. Nag-message jud siya. Ano siya? Hi. Duha mo gud ang ay. So Ah. hi. Ana. Mingaw na ko sa inyong live Kringka Darl. Waiting for new apps but take rests if di pa makaya. Kisa may Oh. nag-ingon nga dili na mo kaya. Awa lagi basta delay lagi ang mga recording. Makaingon sila nga ala ka oy gikapoy naman ni Di sila. ani manggod na. It's not my fault. Ay, manghugas sa og kamot. Because I tried to reach out to Kringka. I said we gotta record katong Saturday. Tapos nibalibad siya kay nado siya lakaw. Oh. Nibalibat pud siya apil oy dili ko palabot. Nibalibat pud siya apil. Kay nado siya event. Like right now, in a few minutes, na magsugod ang event sa akong game. Pero katong Sunday manggod, it's a killing event. So, Mao gani no. So pareha mi nga naay appointments. So dili Oo, ko mo pareha sugod mi na nga naay ako ra appointment. oy. Noon sa di ay. oo. It's not So, all me. moto, karon na lang kay timing po na move among meeting. Usually it's on a Tuesday. So na timing ra pod. Anyway, Eden, dedicated ni nga episode para gyud ni sa imuha. Oh, para sa Para gyud imo ni sa Eden. imuha. Oo. Salamat. Unya, mo lang to. Mag-thank you ta sa atong Oh. sponsors. Thank you Oo. oy. Noon sa di ay. Tay say check daw nako. Basig ng loon na sila kay magsigit ang kalay. Basig wala na ni
Kasi wala na ni naga-donate. Hala Uy, ka eh. naga-recording man mi pero delayed lang. Nagpalaban ni depensa. Hoy, Wait hoy, lang, hoy. payments at Nakulbaan ko gamay. Claire, Carmen, Sonia, Steven, Yayu. Ay, kumpleto. Ay, I'm sorry. Ay, salamat Idudahan naman. lagi mo na mo. Nag ano nagkanang gidoubt na mo ang inyong loyalty. Kina-delay man good. So, murag I didn't wanna get our hopes Dili up. sila ang delayed. Kita man gud ang Ay, delayed. kita ang delayed. Ay, ako pasapot. Kita man good ang delayed good. Oy na, I didn't wanna Oo. get my hopes up. Nya, kanang lain ba ako kay mo reject dayon ko basta naanay perceived na Ma-shutdown ka. mo shutdown ko. So mo na nagpasalamat gid ko. Special thank you to our donors, Ter, Yayu, Carmen na po. Carmen, Steven, and Sonia. Insert palakpak. Yes. Thank you. Consider supporting us by donating or buying some of our merch. Just go to deleteniadvice.com and there's a store tab up top and you can buy some of our merch. Oo, tama. Og salamat po sa itong mga listeners sa atong mga soaking tig paminaw nga nagsige ra pud og paminaw pareha ato ni WPPJR nga kahibalo ko nag-binge listen siya. Kaya nag-comment siya sa mga Ay, karaan nga. madagan siya comment. Feeling nako tanan episode gipaminaw niya. Lihukan kay akong camera ba? I'm not comfortable. Wait lang, Jod kaayo. I need to set this up. Wait. Oo. Ipa-set up sa na siya dira. Meanwhile, thank you so much listeners. Salamat kaayo sa magsigilan mo og paminaw. Pagsigilan mo og paminaw kung ganahan mo. I hope na amoy matun-an. I-try na mo among best nga na Wala, masking wala good, masking wala matun-an, okay lang man na oy. Ay, maski wala matun-an basta makahatag lang ninyo og kalingawan. Thank you so much. Consider following us on Spotify, subscribe sa YouTube, share this episode with your friends. Thank you, thank you. Mag-uluhan na tabi. Ah, Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Kim Kardashian nagpa-brain scan. Ang findings, low brain activity. babae nga gideclare na nga dead og i-cremate na unta. Nanuktok sa iyang lungon kay buhi pa di ay. Movie ni Maris Racal nga Sunshine. Klase-klase ang reaction sa mga tao. Oh, kana og uban pa sa dili ni advice. Surihan na to si Kim Kardashian kay dugay-dugay na tawalay Hollywood na headliner diri sa ato ang podcast. So I'm excited about this. Si Kim Kardashian nagpa-brain scan. Ngano nagpa-brain scan siya? Wait lang, Kim Kardashian's brain scan was featured on the Kardashians kaning ilang reality TV series katong season 7 episode 6 so which aired on November 27. 2025. So just a few days ago, she underwent the scan with celebrity psychiatrist Dr. Daniel Amen or Amen. Basta kay ang spelling Amen jud Amen, known for his brain imaging work. Specialty jud niya. Yeah. So to answer your question, why did Kim opt to have her brain scanned? Well, she chose the scan after doctors discovered a small brain aneurysm during a Prenuvo full body MRI earlier in November. So she's concerned about her stress and the impact sa katong na-discover sa iyahang health. Kim wanted a deeper look at her brain function. She was also juggling California bar exam preparation, her acting role in Ryan Murphy's All Fair, and co-parenting stress with Kanye West. All of which pushed her to check her brain health. So nagdungan-dungan tanan ang iyahang feel niya more overwhelmed siguro siya mo to nagpa-brain scan siya. No kanang dato kay ka ba? Oo. Kita diri sa mga normal lang mga tao, ordinary tao lang kay pag overwhelmed ta kay manghilak na lang jud ta ani. Oo, mag-breakdown and cry. Mag-breakdown and cry ta or kanang mag-shutdown lang ta or kanang mag-eat ba kanang stress eating. Oo. Whatever you have to do to cope with the kanang daghan kaayog
panghitabo sa imong kinabuhi na overwhelm na imong brain. Pero si Kim Kardashian lahi pud iya ha. Pag Nagpa-scan siya ma-over sa iyang brain. correct. Pag ma-overwhelm siya, nakaisip siya, magpa-scan ko sa akong brain. Naisip jud na niya. Naisip jud na niya, guys. Billionaire man siguro gud na si Kim, 'di ba? Bilyon I'm naman not sure. siguro na. Grabe po, kadugay-dugay na nila reality TV. Wala pa jud na siya na billionaire. Oh, nya na po na siya mga negosyo. Sharo. And ambot kung nahuman na ba niyang law school? Ay, nahuman na kay naga-prep na gani siya sa bar no. And I heard she didn't pass. She didn't like nabagsak siya sa bar nila. Ah. Oo, sa bar exam, which is unfortunate. Nice unta to tan-awon niya kanang a billionaire, independent woman, a multiple businesses, and unsa na, licensed attorney. Wow. Wow. Gwapo siya na ibutang sa resume niya as a part of her profile. Mm. Unya, Mm. kuan pa jud siya kanang celebrity na kanang famous for being famous lamang. So, what if nahimo Right. siyang lawyer? Oo. Gani. I think ako alang po niya basig na po malagot sa ako. I think because she doesn't have any talent in terms of talent na kanang traditional talent ba? Kaya naman siya talent, guys. Dili lang na matawag nga talent, commonly known as talent, pero talented siya as a marketing genius. Talented jud siya ana. Kay Mm. how she like kanang 'di ba? Multimillionaire, unsa ba? Billionaire siya, Millionaire na then lang sa. oo, then she was able to kanang boost her career with that alone with no talent, traditional talent. Basta how siya mag-marketing kauban sa iyang mama. Mao na ilang talent. Mag-influencing. Oh, influencing. The influencing skill that they have is very like top notch. Mhm. Daghan kag matun-an ana. Pero in terms of traditional talent, like kabalo ba siya masayaw? X. Kabalo ba siya mokanta? X. Uy, pero naga-acting na siya ron. Oo, nag-start na siya og acting. Nag-start na siya acting. Naa siya sa American Horror Story, one of the seasons sa American Horror Story. Naagyud siya dito as a main character. Murag isa siya sa mga antagonist or something. Wala ko kita ana nga show. Ay, wala ko kita ana Ni nga season. nagsugod kog tan-awan ako niyo man. Murag ambot lang na bored ba ko sa. Ay, mao ba? Oo. But anyway, moto, why is it going viral? Nganong nag-viral ni nga na news nga nagpa-scan siya sa iyang brain. Kay na-viral siya kay ang result panggod sa scan is it revealed na she has low brain activity in her frontal lobe. So immediately, ang mga tao, pag mo yung kag low brain activity, mura siya synonymous sa dumb. Murag bugo. O murag bugo or dumb. Murag ka nang gi-align dayon na nila ba? Pero actually, ang explanation ani daw ni Dr. Amen or Amen, kamo na'y bahala. Ang low brain activity doesn't mean dumb or something. Kuan daw na kanang it's linked to chronic stress. So kung the more stressed ka, the more kanang murag walay activity imong frontal lobe. Murag Ay, ana okay. daw. Oo. Okay. Stress ba kay Murag siya? feel na ko stress siya, 'di ba? Nag-bar siya, wa siya kapasa, tas naga-co-parent siya with the most obnoxious person in the world, tapos Stressful kanang man. oo, tapos nagano siya business, dili lang baya siya reality TV star, na po siya acting, tapos siya yung mga interviews, na siya yung mga red carpets, Met Galas, and na po siya ka na skims, dagan siya business. So, 'di ba, overwhelmed man siya, 'di ba? Sa imong hunahuna, Oo. overwhelmed Oo. siya. Oo. Actually, kung mag-law school lang ka alone, na wala jud kay business, wala kay anak, wala kay stressful na siya daan. Oo, kana pa lang alone, wala na kay laing ginahuna-huna, stressful na siya daan. Wa more nga Gani. daghan pa siya og ginaatiman. She's a mom, a businesswoman, an influencer, an actress. Correct. People misunderstand low brain activity as dumb, but that's the biggest misconception. Low brain activity does not mean low intelligence. In Kim's case, it referred to reduced activity in stress regulation areas of the brain, not her IQ. So immediately, paggawas atong episode, na giingnan siya nga
ang ihang scan result is low brain activity. Dito dayon nag-meme na dayon ng mga tao, gipang viral na dayon siya kay murag murag gi-align lagi nga bugo siya sa result nga low brain activity, which is a misconception, which is incorrect Mm, perception. So, mm. ang sala diri kamo. Kamo di ay ang sala di ay dili di ay si Oo. Kim. Paglabas man gud ato nga na episode, siguro ang nagpa-viral ang mga tabloids. So, Basin. kasagaran tao, o dili man na wala man dili man tanang tao nagatan-aw sa iyang show nga The Kardashians. Wala man na sila kita sa full context jud ato nga episode nga nagpascan siya sa iyang brain. So, immediately without even watching it, mag-ingon jud sila nga dumb or kanang bugo or something ana god. Pero kamo inyong lang sala kay wala ninyo nag-investigate, di ba? Mm. Sala na ninyo. Dili mo pwede mo Right. judge dayon. Wala pa gani mo kita sa context. Dili pwede mo judge dayon. Dapat Oo, pas kining makatawa ko sa imo ba kay kanang ngano man. ang imong background ko tay kay di ba mo ana man ka mo ana kanang Ah. muliko ka to the left to the right. Ang imo pong green screen kay mo sunod. Mura kay kanang turkey gani or ostrich. Nga kanang na ay, Peacock. ay peacock, sorry. I'm a peacock, you gotta let me fly. Ana gud. Di ba? Nakatawa ko sa imong ano diya, sa You imong see my background. pantry. I see your Now pantry. you don't. Okay. Ay, kaluoy po ni Kim Kardashian. Pasagdila na ninyo na siya, oy. Right. Oh, loy pod. Kamuno ka na, I'm sure daghan kayo wala man gud sila nagatanog ka ng The Kardashians or Keeping Up with the Kardashians katong Ako pod wala. earlier nila. Oo. Kuan gud sila kanang kung magtanaw mo ana, of course naman jud sila yung negative side, pero akong positive side jud makita sa ilaha no. Kay how gyud sila mag-marketing? How gyud sila that's why they're very rich. Kay kanang how gyud sila mag-boost sa ilahang sariling profile sa world. Like isa sila sa mga kumbaga we don't see them as important people pero they're being invited to important events all the time. They're Mm. being made headlines in news and everywhere. So naadjud sila ambot unsa ba? Clout sila. Oo. Murag sila ang definition sa word na clout. Yes. Sila ang nagpauso ana tanan. Feeling nako sila ang nagpauso ana tanan. Kanang mga influencer karon. Basin jud kay murag dugay na gud kayo na sila nga naga-influence og tao. And Oo. some would say dili nila deserve na pero and I would agree partially pero actually nabilib jud ko sa ilang marketing skills. Bilib jud ko sa ilahang the way they not marketing time sa the way they and also networking skill nila. Ay, oo. Like they Mm. have a lot of Daghan na kay na sila kaila ng mga dagkong tao. Ang pinakaunang connection ni Kim Kardashian, 'di ba si Paris Hilton? yes, assistant siya. Oh, Assistant siya ni Paris. By being an assistant, she I don't know, basig premeditated pud to no. Like intentional jud na bahala nag-assistant ko basta assistant ni Paris. Murag ana ba? And pwede, when she pwede. did that, she consciously boosted her profile. Kay makit-an man siya sa paparazzi apil. So Oo. murag how jud siya diha nga side? How jud siya ana kanang maging ana kanang kung asang kamera didto ko. And actually, ang uban celebrities, 'di ba pareha ni Britney mabuang gyud like kanang sundan og paparazzi. Dili Nabuang gyud jud siya. gusto. Mm. Nabuang jud siya. Si Adele kay mamakyo og mga paparazzi, dili gyud ganahan most of the celebrities, dili ganahan ang paparazzi pero si Kim mubayad pa na, masundan lang siya. Ingana Oo. siya kahawd, ingana jud siya kahawd kring. Naa jud siya kanang paparazzi everywhere niya. Dili gyud niya itaboy. Pasagdan lang na niya, maglakaw lang na siya sa kanang atubangan sa paparazzi, magkuntahay magkanang maglakaw ana. Di niya pansinon pero candid ba candid. Ano Apparently, murag sila mismo ang moingon sa mga paparazzi nga moadto ko dinhi. Picture ko ninyo. oo. Oo. How'd kaayo namoy matun-an ana in terms of um how will we apply this in real life? Kung tayo negosyante ka,
mo na or dili kay negosyante, let's say influencer ka, or let's say na kay career nga you need to network to a lot of people na kanang need di mo og connections, like for example real estate, realtor, or kanang unsa pa ba kanang mga, or masking attorney ka or doctor, if you wanna like network kuan study ang gipangbuhat nila kuan nila Mama Kardashian, kisa na siya Mama Jer, kisa na siya si Chris. Kris Jenner. Ah. Yeah, si Kris Jenner. Og si Kim. Kana sila partner in crime yun na. Di ba? Partner in crime yun na sila. They're partners. Mm-mm. Yeah, apparently, nisikat daw ang sex tape ni Kim Kardashian. Gibaligya gidaw to niya og tuyo daw. Sumala pa. Nanay katinudanan. Nakakita ko isa ka episode na murag gilalisan nila sa episode nga murag nihilak gito si Kim nga, is it true mom that you sold my tape ana pero feeling nako acting lang gyud to. Kabalo kabalo sila ni I didn't why would I do that ana si Kwan Kris Mo Jenner ba? na sila isa ka episode ana like why would they make an episode na ing ana ang theme nga maghilakay mag-away kuno sila, and at the end of the day no okay sila. It's very intentional. Nadya basta how'd good sila ana. Amazing, no? Amazing. Amazing. Oo. Good for them. How good ki sila ay. Believe ko Mo na sila. ilang talent. Mo na ilang talent. And you have to be super narcissistic to be able to do that. Ay na gyud na. Dili na maduduhan pa. Tinuod na. Na-diagnose na ko na sila nga ingon ana gina silang tanan. Silang tanan, oo. Mag-move forward ta ha. Dirita sa the katong giingon ni Kringkay na uluhan. Babae nga gi-declare na nga dead o gi-cremate, i-cremate na unta. Nanuktok sa iyang lungon kay buhi pa di ay. Dili ko makatuoan eh. Tuo ka kay bag-o lang ni nay tabo. Da. Kinsa man to siya? Her name is Chon Thirot or Chon I don't know how to pronounce this, sorry. Chon Thirot. A 65-year-old grandmother from Phitsanulok province, northern Thailand. The incident happened at Wat Rat Prakong Tham Temple in Nonthaburi near Bangkok. Lisuda ato pang basahon ay basa mo na to. Basta nada sa Thailand dapita. So why did she die? She had been bedridden for 2 years with deteriorating health. And 2 days before the cremation, she became unresponsive and appeared to stop breathing. So moto siya. Di lang sa nako ingnon ang third bullet point. Anyway. Kadali lang. Kay 2 days before cremation. So unsa walay haya sa ilaha? Kay cremate Lain-lain dayon? bitag tradition. I think kita sa Pilipinas isa sa mga longest kanang funeral tradition. Na need pa magdugay og 9 days sa funeral home bag-o ilubong. So uban man gud kay the next day or one night lang ilang funeral service. Kita diri kay dugay kaayo magsugal pa na daghan kaayo may tabo So I think I can believe this na 2 days ay namatay siya niya after 2 days she's scheduled to be cremated. Okay? So what happened when she died? Who confirmed it? Ang brother niya believed, quote unquote, believed she had passed away and placed her in a coffin. This is very vague. Siya lang jud, like gikarga niya or na siya katabang. Kana, please explain. Naana sila coffin diretso? Kisay naghatag sa coffin? Ana pod, questionable na siya. Like, naka-prepare na ba ang coffin tapos siyang katre for in case of kay bedridden man. So kung 'di ba? So ituklod na lang. Na-prepare na nila daan ang coffin? Mo gani na mo na mga question ako. And then the brother drove her 500 kilometers to Bangkok hoping to donate her organs kay murag organ donor da siya. But the hospital refused because he lacked an official death certificate. Ay, diha tanan na wrong. Ay, okay. Wala jud ay nag-check. Walay nag-check kung patay na. Siya rin nagbuot-buot, ang brother lang nagbuot-buot. Siya lang nagbuot-buot. Siguro kay
kanang i-check niya ang pulse, i-check niya ang breathing. Oh, there's no breathing. I-check siguro niya ang pulse. Oh, there's no pulse. Ipaminaw niya ang heartbeat. There's no heartbeat. Ana siguro yang ihang sariling diagnostic mo na to. Di ay ba? Mhm. So the temple so her brother drove her to a temple kay na may cremation do dito, free cremation service. So the temple also initially refused cremation for the same reason, nga walay official death certificate. While staff were explaining how to get the certificate sa iyang brother, sa staff sa temple ba, Hmm. they heard knocking from the coffin. Ah. Bago lang di kanina itabo, no? The cremation was planned for November 24 or 25, 2025 at the temple's free cremation service. She was already in the coffin when the incident occurred. So, kalit lang na ay nanuktok sa sulod. Tapos pag-check nila, temple staff heard faint knocks and saw her open her eyes slightly. She had likely been knocking for some time. Ay, Emergency kaluoy. responders rushed her to a hospital where doctors confirmed she was alive but weak. Ay, kaluoy. Weak lang gid di ay siya kaayo nga faint na siguro ang iyang heartbeat. Abi sa iyahang igsuon nga patay na siya pero buhi pa di ay. Unsa man na oy? Gani. And doctors later diagnosed her with severe hypoglycemia or critically low blood sugar, which mimicked death. So, kung low kayo mong blood sugar, like, mura siya type 1 diabetes, ka na kung mga ginapakaon og sugar sweets, kay para dili siya makuyapan. Pag ana ba no? It's similar to that. Murag, basig, ana yun na, hypoglycemia dyan siguro ng type 1 diabetes. I'm not sure. I'm not a doctor yet. I'm not a doctor yet. Yet. Oo. Abi man ako doktor nakatungod sa Grey's Anatomy. Dugay naman gud ko wala nagtanong ato, so if there's a gap, I would forget my degree in medicine. Ana expire. Na-expire siya sa akong brain. But however, I have been binging Dr. Pimple Popper na nakabalo ba ka nga? Abi na ko sa YouTube lang na. Oh. Na-day na siya sa Watchlist Pro. Naa siya series. Naa siya series gyud. Gi-producean jud di siya sa Lifestyle Network ba to or E-Network or something. Ay, TLC na. Ay, TLC. Oo. Ay, tama lagi ko. Giproducean siya og kanang show na siya 8 seasons. Hala, daghan na nag-season ti ay oy. Gani no nya karon makaingon na pug ko. I am a licensed amateur dermatologist surgeon. Oo. Daghan na kay ko makadiagnose na kog skin diseases. Ay, okay. Can you diagnose this? What is that? That's just acne marks. O, di ba? Tama ko. Ay, ala, correct. Di ba? How'd kay ko? So, how can we avoid cremating a living person? Oh, gago lagi na. Of course, you have to see a licensed physician to issue a death certificate before burial or cremation. And then, of course, dapat doktor jud ang moingon. Kisa may nag-ingon nga ikaw lang magbuot. Ang brother lang nagbuot-buot lagi luya po na. Gusto na jud siguro niya mamatay iyang gisuon ba? Are you excited? Excited. Nakoy nabasahan, I'm not sure kung unsa to nga pandemic or unsa to nga epidemic, pero naadoy to time Spanish flu ba to or katong kalimot ako unsa to nga basta naay pandemic tong unang panahon or epidemic, basta naay nikalat na sakit katong unang panahon. It's probably Spanish flu, but I'm not sure. Tapos when they don't have modern tools, right? They don't have ECG or unsa pa na ilang mga gamit karon na modern technology. So unang panahon, it's just a person that will tell the families na patay na ni nga person, 'di ba? Murag kaning brother ba? Murag anak good. No, nya. Oo, then there are instances na kanang nalubong na buhi pa di ay. That's why I think this is common knowledge naman good, pero I'm just repeating it for you. Kay basig na po ayo pag-assume nga tanan tao kabalo. Kay basig na wala na kabalo. Ako wala ko kabalo. That's why some buried
kanang mga burial ano ba, kanang some burial grounds have bells on their kanang unsay tawag ana kaning kanang ilang name? Puntod. O sa ilang puntod na ay mga naka-attach na bells na naay pisi padulong sa yuta. Ay, So di ay that ba? yeah, so that the person who was buried and if ever he or she is still alive can just kuhit-kuhit the bell. It's attached to their fingers or something. Basta maana lang nila para mas signal nga buhi pa siya sa ubos. Ay, kalain na oy. It's true. Hala, It kalain na. happened. O ya, Oh, it naapod ka sila happened. na save. Na sila na save. I'm sure na pero imagine nagbutang silang bell for the sake of people that are unintentionally buried because they were thought to be dead. Lain na oy. Lain gani kayo no. Hmm. Mo na siya. Mo na siya guys. So dili ta magbutbuot. Get an expert. Not just an expert, use some tools. Kaya ang expert ni mo kay basig ako. Hoy, ang expert man ang tool. Ang expert ang mo gamit sa tool. Kay kung ikaw, di man po kakabalo mo gamit sa tool. Noon sa day. Tama pod ka. You're right. Tama ko eh. Yes, you're right. Lain Next na, uluhan. Oh. Next uluhan di ay. Kining kuan, movie ni Maris Racalba. Kuan na pud ta. Pinoy celebrity na pud ta. Kaning movie ni Maris Racalba nga Sunshine. Ning ani og klase-klaseng batikos. Pero sa ako ang nabantayan, mas daghan og giganahan kaysa sa wa ganahe. Bash. Oo. Kay kani man gud siya nga movie. About man gud ni sa usa ka gymnast nga Okay. rising Kisang gymnast diri si Maris? si Maris Racal. Okay. Siya ang nagplay nga gymnast. Unya, she's a rising star. Nagasugod na ang iyang career. Unya kay nabuntis man. Okay. Nabuntis siya nga bata pa siya. 19 years old apparently. I'm not quite sure. Wala pa na ako ni siya natanawan na movie. Ang ako lang gipananaw kay ang mga naka-share sa Facebook. Kuan siya. So, mga 19 years old siya nabuntis. Ang iyahang dilemma ani karon, ipadayon niya ang pagbuntis o ipadayon niya ang career. It can only be one or the other. It cannot be both. So the movie revolves around her finding ways to get rid of the baby. Wala ba yata abortion diri sa Pilipinas? So ang setting sa Philippines there, I thought like kanang ang setting na siya sa gawas, but diri di ay. And yes, we don't have abortion here. Tapos Wala. So ang ending eventually kay apparently nahimo gid siyang gymnast with flashing lights. wait lang, did you say spoiler alert? Is that a crime? No, it's not a crime, but people will look at you suspiciously. Okay, people won't like me no more. Ay, Ah, kabalo naman siguro mo sa ano, oy. Ay, sige lang. Oh, spoiler alert. She ended up, karon pa ko nag-spoiler alert. I'm sorry. Gani. Spoiler alert, she ended up being an actual gymnast. Kay implied man nga na gymnast na siya with flashing lights and everything. So, ang implication is, Nagpa-abort. nagpa-abort siya. Okay. Nya na ay mga nakasuko. Mm. Ana siya. Sunshine's message is so terrible. It angered me to my core. Ana, gid siya. Suko, gid siya kaayo. Mm. Pero naaman po'y nalipay. Kay tungod, this is a very taboo topic. Correct. Nga finally we're talking about Correct. the struggles here in the Philippines. Unsay masulti nimo ane? Ako masulti kanang abortion na topic no. I'm really very uncomfortable to talk about it kay kanang we are in general sa Philippines, we are a very Christian country. So obviously we are pro creation, pro life. And I am pro life. Pero there are some things na dapat napoy exception. But I think I'm gonna be kanang
daghan ko mabash pug ko ana. Like dili man gud ko, dili siya black and white. Like sa pula, sa puti ana diha jud ka sa pula, diha pud ka sa dili dili nay Oo, exception. For dili. example kanang unwanted pregnancies in the context of na R word, na R word. Mm. Kana, oh. Kana. Obvious exception Kana. for me. Another obvious exception if it's a threat to your life. For example, na kay existing condition, medical condition na if you padayon this baby, you'll die. Mm. That is an obvious So exception. yes, obvious exception na siya. It should be like okay na sa kuha, pero in her case nga gymnast siya, I don't think it's very necessary unless kung dili walay unless no. I don't think it's necessary to abort the child para sa kuha. Murag kuan lang kanang kung pwede lang ianak gihapon and then ipaampon. Ana na lang siguro. If you can't raise the child for your career, then give birth to that child and then give it to people that will give that child a loving home. Mm. Ako kay I am all pro-choice. Pro-choice. I'm pro-choice. Kung dili nimo ni kaya nga bata, unta mahimong legal diri sa Pilipinas. Of course, again, nay exception is not black and white. Dili ka basta-basta paabort dapat. Pero Oo, dili pwede. Dili dapat siya kanang willy-nilly. oo, Like kanang, ato ko dito karong Tuesday. Kaya ko appointment mo. oo. Naagihapon na exception pero I am bisan pag dili siya fatal sa imong kinabuhi. Gusto lang gyud dili lang gyud nimo gusto ana. I don't know, daghan kaayo ni siya wide kaayo ni siya nga It's, topic, no? it's very early for us to talk about it. Kaya wala pa man gani nila gina-acknowledge ng kanang, I mean, if you talk about LGBTQ, na tabu pa man gani siya. Bisan safe na siya na topic dapat kay kuan raman unsa raman na magmahal ng Sa iba. Western countries, murag open na kaayo ang topic na LGBTQ or unsa Oo. ba, ana god. Diri kay pagstoryahan nimo diri kay daghan gyapon kaayo, di ba, mga homophobes, ana god. So, kana pa lang gani daan, tabu na gani na. How much more ang abortion? Mas tabu man gani ng kanang LGBTQ na topic. Masking dapat dili na, tas kani pa kahang abortion. Daghan man gud og tawag ani, daghan kaayo ganang daghan pa kayo ni dapat storyahan diri kay dili pa yata ta ready ani nga topic because we're very left behind ba sa pagiging open-minded. Morgana na Oo. lang. Open-minded ka ba? Ano? Pero open-minded sila sa mga networking Ay, scams. oo. Mga Oo. MLMs, mga multi-level Ay, marketing. paspas kaayo mailad. Ay, Open-minded Open kayo. kaayo? Hatag dayog 50,000. Hatag dayog 1 ka Oo. milyon. hala ka no, giunsa ka na nila, no? Pero sa mga topics of mental health, identities, genders, abortion, close-minded ta. Ay, So dili na lang sa nato na i-topic kay medyo dili ka controversial siya. But like I said, I am pro-life. I guess with exceptions, kay dili ko black and white. Let me explain that again. Dili ko black and white. It's not like procreate ko, pro-life ko. So any child masking unwanted, masking from a result of rape or a result of or something that's threatening your life, dapat anak gyapon na nimo. No, I'm not black and white, like I said. So there are exceptions to me being pro-life. Tapos si Kring kaya na siya pro-choice daw siya. So whatever that you feel that's right for you and what's more right for the child, kay mao na imong buhaton. So kung
tanaw nimo nga dili nimo kaya, imuha na lang daw ipakuan ana si Oh, Kringkay. kay But makita nimo say daghan kaayo taog ka na nagkalisod na mga bata sa kalibutan. Daghan og mga naabuso mm. na mga bata sa kalibutan tungod kay ang parents, they weren't ready in the first place. So, When I said your stand about that, it made me uncomfortable. really it did? Oh, this is a heavy topic It for did. both of us then. Yes, it did kay kanang naisip dayon ako ba like dili na lang jud mo mag birth control, dili mo mag condom. So whenever you intentionally have sex and intentionally um sa tawag ani kanang have sex with everybody, like multiple people, multiple sex partners. And then when you get pregnant, you're like, I'm not ready for this child. I need to get rid. No. It comes with education, Jude. Kay dili man pwede nga magpataka. Dili man na pwede. Tapos, O gani, so it's not, we are not the right platform. Like, we're just two sisters. okay, we'll have somebody else talk about it. Dito mo sa, Yeah, we're not, di ba sa China, giregulate na nila ang podcaster ay screen? hala, di ay ba? Hala, Oo, unsaon man giregulate na ta? nila. No, we don't have regulation here. Mao ba? Pero uy, one for Chinese bita. Basi maapil ta Mao regulate. ganino. Uy, anyway, dili ba sa China, podcasters are being regulated. For context, ang gina-regulate nila, if your podcast niche, meaning the topic that you always talk about, kay kuan, kung tayo in terms of education, dapat ka na qualified ka mo talk about that. You should have like a degree in that area. Okay. Then if you always talk about health, you should be a doctor, you should be a dietitian, you should be somewhere dapat na kay degree ana. You shouldn't talk about topics that you are not qualified to talk about. Okay. All right. Mm. So maayo na lang amo ang topic diri guys kay society and culture, which means kuan lang siya kanang surface level lang tang tanan diri. Okay. Dili na to kailangan magpa-bright. Although Nope. I say sometimes na engineer me, or si Kringkay ka ng architect siya, or ako doctor ko, or therapist si Kringkring, psychologist ko, psychiatrist siya. Kuan lang na siya guys, kanang kabalo naman mo 'di ba? Sarcasm lang na siya tanan. Ay mo pagbinugo. Ah, tama. You Oo, don't need dili ta mga bugo 'di you ba? don't need no degree to be a clothing hanger. Gani no. Surface level lang tanan natong topic diri guys. We don't have to dive deep sa mga Okay. topics because we don't have any we're not qualified. We don't have qualifications. Okay, mora May to I help surface you? ra to na istoryahan. So surface ra po ng inyong i-comment ha. Dili Oh, kayo ta mag deep surface. dive. Dili na mag deep dive because abortion is very, 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 very deep. How deep? It's a secret. Like if someone does it, they don't talk about it. Like kanang wala jud dili jud siya kanang Uy, I just got an abortion the other day. Ano dili siya ingana nga topic, guys. Hoy, bisan pag sa mga lugar where it's legal, dili gihapon na siya like kuan, open to talk about. Gani. Tabu gihapon, no? So, yeah, you're right. We're not ready for it. Wala pa man gani tay mga kuan diri, wala pa man gani na legal diri. Dito na ba sa Amerika na legal siya pero dili gihapon siya, tabu gihapon siya bisan pag naay Tabu legal siya states. Tabu siya tapos kanang heavy topic siya when sa US masking legal na siya didto. Oo. Kabalo mo unsa ka heavy namatay jud si Charlie Kirk. The pro-choice guy. Ay the pro-life guy. Mao ba? Is that Mm. is that what it was about? I'm not really sure pero mo na perminti ang iyahang every time he goes out in public tapos na siya kanang microphone and he talks about that. Kanang naga-debate sila sa kuan sa mga public people na Okay. pro-life versus pro-choice. Gago, luka Isa siya. Isa siya sa voices ana. Pero dagan siguro siya advocacy. Murag isa ra pud na sa iyang advocacy ba? Murag ana ba?
But Mm. anyway, mo lang to guys, dili ta mag deep dive ana kay. It's a very hard topic and I'm sure we have differing opinions. Ako, lahi ako kay Kringkay lahi iya ha. So, base mag-away. Base mag-away ang mag-igsuon. Base mag-away ang mag-igsuon. But this isn't the first time na dili mi pareha og kanang opinion ni Kringkay. In terms of health, napod may mga differing opinions diri. 'Di Yeah. ba? She Yeah. she she believes in medicine, she believes in the doctors and everything. And I believe in medicine. I believe in doctors, but sometimes if it if I can help it, I would turn to alternative first. Murag ana ba alternative medicine sa ko before I turn to Did yeah, but it somebody shouldn't say be. It alternative shouldn't medicine? it shouldn't be alternative in the first place. Kay sa unang panahon, we don't have medicine, like we don't have doctors. The first medicine are or the alternative medicine. So we shouldn't be talking about alternative medicine like it's an alternative because that should be the first one. Nag-debate na. Oh. Mag-debate na to dire. Oh, is that how it is? But dili gyapon ta mag-topic ana kay dili kita doktor. Sige. Dili. Mas in. Mm. Dili na ta kutob guys. Ay mag-shoutout day ko sa mga commenters. Gani no. Hello commenters. Lagi si WPPJR kato laging niingon nga 95% of Darling's thoughts were spoken in English in this episode. Just saying, Bisaya is amazing jud. Mo Mm. gani no usa pares karon na majority ba na English ko, sorry kaayo. Wa Wala ta na kabalo, gituyo. ano ta kabantay. Wala na gituyo. WPPJR, why is your username like that? It's hard to pronounce, but ganahan ko kay ning badlong ka. Ning badlong Oo. kas ko Oo. Nga sige kog English, pero di ba nako na ginatuyo. Hoy. Messing ning Unsa man? comment lang siya. Basing comment ra na ang iyaha. Wala na siya namadlong. Ikaw ba? Mao ba? Oh. Comment lang na ang iyaha. Wala na siya namadlong. Alright. Si Roro Noah Zorro, ano siya, darling, in response ni sa Superpowers in Real Life, ganahan kay kuha ng episode ba? Boto akong favorite, kabalo ba ka? Nako ingon, kato nga episode which is episode 112. Guys, Yeah. paminawa to ninyo. Please lang, gwapo kay to nga episode. Ang ako mga anak guys, di naman nagapaminaw. Ikaw daw Gen Z, bata pa kay 15, 16, maminaw di kasi mo mama mag-podcast dili oy. Pero akong anak naminaw ana nga episode. Wala dili niya choice ha, gi-play lang siya sa sakyanan. Nya ingon akong bana na si Nathaniel Blanc. Sige do siya katawa akong anak sa katong nga episode. Sige. Katawanan man gyud siya. Like makatawa ko sa iya nga episode. I like it. I like the episode. Ako favorite na ko siya so far in the recent episodes that we have. Mo to akong favorite. Kato superpowers in real life and how we will use them. Mo to ana si Roro Noah Zorro pa din ako giread yung comment. Darling, gusto ka mo lupad in real life like Superman? Ali diri sa among baryo magpatakod ta. I think taga Samal ka. Or Sikihor? Di Si ba Kihor, sa oo. Sikihor man ang ongo-ongo? Oo, pero sa Samal pod, we have a local version. Kung naay si Kihor, sa diri sa Davao region, naapay Samal. Dagan mamikpikay diha. Ay, mao ba? Mo na pag nadoy mo pikpik si mo sa Samal agoy. Aswang Get na ready. pug ka. Magpatakod ingon ni Roro Noah Zorro. Or Na basig timing kaayo ba kay after ta nag-talk ani nga episode ni tanaw ko og Gen V katong superhero movie pod. So, sayang kaayo wala na ko incorporate. siya na-incorporate ba nga. Hala tama di ay no gitapik na to nitong kasaba niya. Karon pa nako ni natanaw kay interesting ang ilahang mga powers ba. Kaya isa kay bloodbender, makontrol niya ang blood. Ang isa kay mo cambio siya, mababae siya, malalaki siya. Right. Isa kay Bago makontrol lang niya. ko nag-post sa Facebook ba nga I'm summoning Toph's spirit to sana possess me kay gusto ko mag-earthbender. Ay, earthbender din na siya. Oo, si Toph. Gusto ko maging earthbender kay na ako ipalayo. Sige sa.
kanang whole island gyud ipalayo na ko siya. Alam na this. Gusto na ka magse-session. Ibutang na ko siya sa may Marianas Trench kato didto nga surface ibutang na ko ang kato ipalayo na ko ang island. Anyway. Napatay laing comment nag-binge lagi ni si WPPJR. Oo. Basaha ra gud. Well, some decent men are not materialistic. Happiness is so relative good. Kay nag-comment siya dito sa episode nga dili mo patol sa walay degree. I think. Oo. Dili daw sila I think he's materialistic. agreeing with our opinions there. Yes, no? I think. Nakalimot ako Oo. sa ato opinion din. Atong opinion dia kay you don't need a degree. You don't need a degree. Not all people need a degree. Yeah. 'Di ba? Kay kung everyone has a degree, patawag ana komunista na ta guys. Okay Communism. kayo. Okay kayo. Mm-mm. O yan na pa isa comment ni WPPJR. You have the right to be picky pag doktor ka or abogada. Ay, Being- Tessa, dili gusto sa walay degree niya. Dili mo patol sa wala. O sa Manila, lain nga episode pero same ang Same ang topic. Kadali lang. Same ang topic, guys. Kabalo na ko. Dili mo patol sa walay kwarta. Ang unang episode na yung gikomentan. Katong si Oo. Kuan ba? Si Fake Ash. okay. O yan Ang ka dili ni gusto sa walay degree. basic Dili- dili mo patol sa walay degree o dili gusto sa walay kwarta. Di Nabalik. ba? Baliktad. Pwede baliktad. Pero pareha-pareha lang topic, guys. Oo, sige go. Ang sa Ano iyang siya? comment. You have the right to be picky pag doktor ka or abogada. Being a licensed health worker is not big of a deal para mag-require og degree sa dato na sutor. Atik man jud si ma'am, uy. Katong sutor niya ba na kanang walay degree pero na negosyo. Ay, Nandom oo. ka. Oh. Mhm. So, naningkamot siya iya ha, bisag wala siya degree. Naningkamot. Mhm. Oh. Anyway, salamat So, kaayo WPPJR. Nanaputay na convert guys. Si WPPJR converted na ni siya. Isa na siya ka blank. Ka-blank na ni siya kay pag Yes. mailan man na mo kanang pag ma-obsess na, nag-binge. Nag-binge na siya. Kani lang siya kay naga-comment jud. So makabalo jud ta nga nag-binge. Ako ba naga-binge dira wala mi kabalo kung skin sa mo kay dili man mo mag-comment. Pero unta padayon lang sa pagpaminaw, mag-comment o hindi. We have more or less 2,000 listeners every month. Mga obsessed. Ah. Mga obsessed. Why you so obsessed with me? Boy, I wanna know. Ay, dapat ing ana din, no? Puli-puli. Ay! Para mailhan na walay latency. Okay. Oh. Sige. Dili Ngunana dapat na ta. magdungan. Sige. Ngunana ta mo kanta. Yeah, next episode na ta. Daysa. Bye, guys! Bye guys. Moro to. Salamat sa pagpaminaw sa ako. Episode 113. Bye. Bye! Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili ni Advice. Kung naamoy mga istorya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships o uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganaan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Napod may mga baligya nga merch sa among store, na t-shirts, na tote bags. Palit na mo! Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Nya, mora to guys. Tangang salamat sa inyong pagpaminaw. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye!